Anya laki din! Nakapasa ka? Kita ang tinagan ko dito'y paggiwarnak nga igam ko. Kita akman. Oh, aday tao. Ana Fe. Ay, board passeran to'y anak ko! Anya ti pukpuk kauyo di taoy. Board passeran ni ading mo. O, kita ang tinagan na dito'y paggiwarnak. O, aday tao. Uy, sa wakas, nakapasa ka na din ko. Kalpasan ti namin ano apa nag-take mo iti exam. Nakapasa ka matlangan. Anya mo dan. Masapul pa nga ipukaw mo. Anamin ano ang anagtes ngam sa anak kapaspasa. Ket, pudnumet, namin sangapulo kan sa nag-test. Kaulitan na pailaang. Ika iparamidan ni ading mo iti tarpulin na. Naskan ama-amuan dagiti amin at tao dito'y lugar tayo, aboard passer ni ading mo. Jay dakkel ah. Jay picture ko Di mo liplipatan. Ipatingam. O nya, nakapasa ka matlaang iti board exam. Awan result na. Nagbayagin ang mamon di resulta na. Awan pa'y nga ron. Damdamagag ta nakapasa ni Ana Fe iti board exam. Naggiddan kayo mo iti amok. Nakapasa. Madaman nga gibit-bitin ni Manong na iti tarpulin di tarwar. Pununan samot amin na tarpulin iti aglawlaw, akas lag kampanya. Ay, imbag ata nakapasa. Kahit si Kangay, Iko manong. Sa anak nakapasa. anya, ay sayang ti ginastos ta. Sapay inut-utang ko day jay. Di ka lalinala ingmitten karay. Ay, unay mo tindag ito'y nagado at tarpulin. Dito'y pa'y mo't pagnaan nga imbitin da. Nakabababa. Maisabit dito iti sabong-sabungan apayong ko. Ado pa'y ti tarpaulin ijeteng nga ti kalsada nakabitin. Amok, nakitak. O, met, ti parang kablaw da kini Ana Fe. Nakapasalang iti board exam, pinunudan iti tarpulin ti aglawlaw. Ada pa'y nakabitin ije poste Why? Sa nabale, o reno saan ka nakapasa? Adan tulat tamet bright future mo. Saan lang nga dagiti board passer ti agbalbaligi. Sa dino, tinapanan ni Karen? Rimorda mo iti jagayem na bakla. Mapandan sa kano, berok iti trabaho. Ada ayamot mabiro ka na at trabaho, kat saan mat aboard passer. Iso nga ruday tatikunak. Ipilit na mga agberok. Kasapulan na magkidi agberok iti trabaho na. Ta nakagraduar mo tayo. Yakon ikan iti kwartana. Makamon iti biyag na. Ay, kaasimat no kasta. Damang amin pamilyak. Naramid ka niti pasit ko kani Karen. Napaadal ka niti kabsat ko. Apay ada kayo ti agwalwalis nanang. Ibaon nyo mataan ni Ana Fe. Bayam tagin ina na ni ading mo. Apay nga ina na. Nakabanugan na. Board passer. Iso asaan mon nga ibaon-baon. Anya? Gaputa board passer? Saanin nga agtrabaho? Nga ure agisagana lang kumaiti meriendaan mingag simsiminto dito'y balay? Bayamon. Siya kunti mangisagana iti meriendaan yaw. Saan mon asing ang tikabsat mo, aboard passer. Ana Fe! Uy! Ana Fe! Yes? Yes ka pa'y dita. Ingkakit ditulungan ni mami nga aginaw. What? Kunak, ingkatulungan ni mami nga aginaw. Itaypay nga iso ti agtrab-trabaho dito'y balay. Di ka matagtugtugaw lang dita, Excuse me? I'm a board passer. Leave me alone.
No, board passer ka laang simadot kan? Nagrigat mo't gaya talaga ti agbirok iti trabaho, anya. Narigat na talaga. Nga maganos ka. Adan tula ta mabirukam. No awan mabirukan ta. Mabalin mat nga ag-search si online. Mabalin met. Agaplayak nga agaplay. Wen, Karen. Agaplay ka nga agaplay. Adan tula ta pakaisabitan ti application mo. Imbag pa'y ni Anaf tadan samot ng pagtrabahuan na. Maala siguro day jay ta board passer. Nagswertikit din aya dayjay akaarubak. Hoy, Karen. Dahil iti laglagi pam. San ka ngagpili-pili ti trabaho? No adda may offer ken ka. Karen, papanamanan. Inaldaw ka mat alumablabas diti paraangan me. Agbirbiro kak ngamin iti trabaho, kanti. Ni Anaf adda ka din trabaho na? Ay, awan pay. Nalaka lang ang makabirok iti trabaho dayjay ta board passer mat. Sa bagay mat kit di Kat, adda na biro kam? Adda anti, PA laang, personal assistant. Wan anti, may mayaten dayjay angam ti awan. Ay, sayang laang ti inadal mo, no kasta laang ti trabaho. Ano samkit di day tatrabaho? Anyan tungay ti sarkan ni Anaf trabaho, anti. Ay kat, saan mat basta-basta Board passer ti anak ko. Agpili mat iti kayat na trabaho. Anaf agreeing ka, altawan. Agreeing kan. Nagsapa pa'y laang, mami. Mangririing kay manan. Anya anasapa, kadno alas Jason. Nasapa pa'y. Day tantumot ngamin agsilsilpon ti aramidem iti rabi imbis maturog ka. Kayat ko pa iti maturog. Bumangon kan, panaglilinisad. Ay, di nakman paglinisan, mami. Apay, kunak aya si ka ti aglines. Siyak, ti aglines. Iso nga rod maturog akpay. Win gayam, limabas ni Karen dito yung balay. Ada gayam trabaho nan. Anya ka ti trabaho na? PA ka no? Personal assistant? Ay, nag-eskwela pa ilang nga rod. No kastamat lang gayam di trabaho na. Katbayam Ammo, mami. Para kartibla ang iti papel. Kan para timpla iti kape iti trabaho ti personal assistant. Amok Kasimot ni Karen. Kasta lang ti pagtinagan na. Di nan tumad ngamin nilalaing ti exam. Oh, nagsweldo kan? Wan manong, umuna swildok day tayo. Agsursuro ka nga gurnong, ading ko. Bastit pa lang ti swildok manong. Ay kat manayunan to day ta. Damit ti makunkun na promotion. Iso asay saya ti agtrabaho. Napintas day ti kumpanya na sirek ko. Ada future ko ditoy. Mapan ka din iti trabaho, manong? Wen, tado manan ti linisak. Naipromote ak ngamin. Ha? Naipromote ka? Saan ka di a utility ak? Anya ka itan? Utility tech itan ti awag iti trabaho. Iso, nga iso. Para babaunak mo't itan Mayat ano na i-promote ka? Nanayunan ti sweldom. Adamot basit anay na yon. No kasta, ikanak man nga ron iti kwartang. Igatang ko lang iti make-up ko. Anya? Pati igatang mo iti makeup? Dawatam kanya? Itala nga dumawatak anya. Sika, a board passer? Dumawat iti utility laeng amanong mo? Awan pa'y nga ron trabaho.
Agbiro ka ngamin iti trabaho ma. Kita man ni Karen, adan trabaho na. Personal assistant lang mo ti trabaho na. Manulaang ngay mo ti sweldo na. Mami, kayat ko day abag. Kat gatangam ano ada kwartam. Anyamot tan. Isu nga tugot kayo dito yung mall. Tada kayo ti gumatang iti kayat ko. Ada kwartak dito, ngam igatang ko iti maintenance ko. Anyamot tan. Sapay nanginan samot day ta itudtudum abag. 5,000 laang mat. Ay sos, nagnginan. Sagsasanga gasot laang ti kabailak agatagan abag. Mami, board passer da ito'y anak yo. Saan nyo ka di akayat nga igatangan itinangin na abag? Ay agtrabaho ka man nga men. Apay, nauma kayon amang pakpakan kanyap? Ay saan ngam nagadumot nga min ti kayat mo agatangan. Kas ita, baga nakangingin at ipagpagatang mo. Di nakpay kayat nga igatangan nun. Ay na, agsapol ka nga minan iti trabaho tanay. May sa tawon nga istambay kan. Saan nyo agatangan day abag para kanyap? Si Kanton ti gumatang no addan to trabaho. At interview kita. Kat masiguradok ang maawatak adagos iti trabaho. Nasayat mo ta makapagtrabaho kan. Itulod ka? Ay saan? Jak kayat ti aglugan iti karag-karag at tricycle mo. Napili ka matan? Gapulang ta board passer ka? Ay nading ko, nagbalbaliw kan. Ket no day ta tricycle ko timang sunsundukan kay di iskwilaan nyo. Ita ta board passer ka? Di mon kaya ti aglugan? Agay habak laangan iti taxi. Nagngina ti pamasahe. Imbag ko man o adda kwartam. Amok tumat lang ay dinawdawat mo lang kini mami ti kwartam. Saanen anas ken nga agkararagak. Tamok nga oray sa anak nga agkararag. Maala adagos ni Ana Fe iti trabaho. Ay na, di kag sigurado mami. Mom jay anak mo, manipod nagbalin aboard passer, nakapilpilin. Rumbang lang nga agpili board passer nga road. Ne, ada nagsard nga taxi. Ni Ana famous day ta. Sigurado, naragsa ka sumungad dayta. Oh, nasayata si Mang Patkan. Inururay da ka kini mami. Kaano ka ngay nga agrugi nga agtrabaho? Ay kat itreat na kami mo't akan ni manong mo. Uray, burger lang kan french fries. Jak kayat day at trabaho. Anya, apay adibo kaya at Nababamot ti sweldo. Pangrugyam ko uray nababalaang. Agsapulak iti sa bali. Saan arumbang asweldo ti board passer ti kasday kababa asweldo? Pakawan. Kunak tumat kan ka mami. Napili day ta paboritong nga anak mo, aboard passer. Ay na, may atin ti trabaho mita, Karen. una, naipromote akon. Ay, congratulations. Ay sus, napugsa ti taligi tarpaulin ni Ana Fe. Aglisi ka, ang mga numay tayabkan ka. Ay, sabi jak makataray. Tada ito heels ko, 4 inches. Apay nga minadida pala inikat day ta atarpulin. Kat nabayag metan. Amunti ka adwan aboard passer ni Ana Fe. Ay, jakman amo. No apay asaan da kayat nga ikatan. Anya ngay mami, nalpasyo ka din ngayong kararagan ni Ana Fe. Wan, ing kararag ko asapay ko mata maalamot taniti trabaho. Sapay kuma. At dagaya man napintas sa trabaho ni Karen. Katuan,
Nakagatang pa yan iti kutse na. Ay imbag man. Adda akon. Oh, Ay imbag anak ka, no naala ka iti trabaho. anya ngay? Naala ka? Jak kayat ti offer da. Anya, kasano adi mo kayat? Manager ti kayat ko a posisyon. Jak kayat ti nababa a posisyon. Ay, sos. Ay na anak ko. Kaano kanto ang maadaan iti trabaho? Lukas taan na pili ka maut. Ay, kunakon ket. Agis tambay kalat nga ruden maturog kang agmalmalam dito'y balay. Imbag pa'y ni Karen asaan aboard passer taad da trabaho nan. Ay, anya lakit din ayati kastoy abiyag. Jak nga rod kayat ti nababa a posisyon, ipilit yukit din. Di da kayon ti siyak. Anya lakit din talaga. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itigay panang tarabay.